ukuyehlisiwa munhu a ri henhla akaye shika hi tekanyeni break ya yini a ni sina heta man. So i 10 off yin'wana yikulu leyi ni fanele at least na mina ndi va kahle a hi tsakeni hinkwenu swi twisisa. Welcome to Batenga Hambani. Khome Doug Lanwani. Khome Nyiku. Hi mi tisela swilo swa proper. Batenga Hambani. Goborele tatana. Kuteyesele tatana. Goborele tatana. Batenga Hambani. Batenga Hambani. Hello guys, amukela ka YouTube channel ya hina. Khome Doug Lanwani. Khome Nyiku. Batenga Hambani. Mashitiva siku rin'wana na rin'wana hi tshama mi tisela swilo swa proper. So yeah, namuntlha madam ta va kha vutisa med question since last ni nga endla video ni vutisa ti question leti vavasati va chava ku vutisa vavanuna. So video ko yi ta va ri laniwani loko nga yi bukhelanga mi nga mi ya yi bukhela. So sweswi nyana namuntlha madam mi vutisa me ti question leti vavasati va chava ku vutisa vavanuna. So like ni hlamulela n'wanuna un'wana generally. So yeah. Okay, question number 1. Why vavanuna or vafana va tsutsuma after masangu? But Hey. or like let's say me have and then say another one now. Yeah, avetafa. Oh no, leswi swa dependa. Uma minkarhi un'wana kuma swa ku swi a nga mi rhandza u lava masangu. Minkarhi un'wana swi endleka hi loko kuma swa ni lava vavasati ni vavasati wa swa ku wa mi lava a nga ku lavi a jikisa nkarhi wa ku leha swi twisisa. And then loko se u nga ri le ka yena se hi la a vuyaka ka wona swi twisisa ni wa ha ri le ka yena. Loko se u tlela na yena se u famba cause vhela u nga ri le ka yena. So ni sweleswo na swi swa vavanuna va swi endla. Number 2 ku vele maybe vhela a nga ri le ka wena u la njhini a wu la ku ti hevhela njhini na wena swi twisisa. Yeah. Okay, number 2. I xilo lexi vanhwanyana xi endla ku ri vafana swi endla nga ri swa va borha or swi endla nga ri swa va borha. Okay, wena veka so i swilo leswi swi borhaku vafana swi endlaku vanhwanyana or leswi swi endlaku vanhwanyana vafana va swi rhandza. Va swi rhandzaka kumbe va nga swi rhandzeki? I question timbirhi. Leswi va borhaku swi va annoyaku so and then leswi va swi rhandzaku. Sweleswo swi dependa ni hi munhu swa ku munhu wa njhani rhandzi swa njhani wa swi twisisa. Mara most ya vafana ni nga ku va borha hi ka vavasati va borha yini mara ya majidi hi borha munhu loyi a nga ti rhandzeki wansati loyi a nga ti rhandzeki a chavaki mati swi twisisa. Ya swi twisisa swi koho swa ku pfa ku tirhiwe makaya mara at least nyana a wu nge tshami u chakile lembe hinkwaro swi twisisa. So hi lava wansati wa ku tshama basini ni matikhomelo ya yena swa ku i tikhoma njhani swi twisisa. Khoma njhani? Ku na ku tikhoma ku biha swi twisisa. Hi ku tikhoma ku biha? Swi tele ku na ku munhu loyi tshama ri tavern yexa hi ku groova swi twisisa. So ni sweleswi ka hi 10 off nyana. Okay. Yeah, so leswi swi rhandzaka i opposite ya leswa swin'wana kahle loko munhu a ti rhandza a mbala kahle a kota ku mbala kahle a nga rhandzi ngopfu ku hleva na vanhu handle. A hleva na munhu wa yena. Ya nga mana hleva na munhu wa yena. Leswi vula antiye kumbe ni yi hlamule kahle ma out mara ni vona nga ku sweleswo cause swa ku tala ni vona nga ku swi ya hi munhu swa ku munhu i rhandze munhu wa njhani. Cause va ko vanhu lava rhandzaka vanhu va ke tavern swi twisisa. So swi ya ni hi vanhu swa ku rhandzi njhani mara most okay, you have one question. na tikisile wala. Sorry. Kuma good question leti. Love, ungana sis. Okay. Angilangi. Yin'wani ya ku n'wina vafana ma swi rhandza na ku ri nhwanyana a rhanga ti kombisa ti feelings ta yena
before wena I tikombisa. Oh, yeleyo ni nga ku va koho va swi rhandzaka mara most a hi swi rhandzi wa swi twisisa. Why? A hi swi rhandzi hi ndlela leya ku phela swi fana lero wo gangisa swi twisisa hamba vona ku lava mara ni twa nga ku turn off nyana swa ku why ni gangisa ku na ti-question ta ku tala hi ti vutisaka why ni gangisa lo swi twisisa. So leswi a hi tiva maybe swi endleka ku va endla kwala mabyaleni mara normally a hi swi rhandzi cause hi vona ku turn off ku ta ti-question ta ku tala njengo wa byalwe i lava yini wa so ni lava swa ku ni rhanga ni kombisa wena then se wehe un'wana na un'wana yeleyo mara mi nga swi tshikeni ku swi endla swi endleni swa hi tsakisa minkarhi wun'wana cause wa swi kuma minkarhi wun'wana kuma swa ku swi endla hi munhu loyi kuma swa ku na wena a wu mu lava vhele swa serious swi qina swi endla van'wani va ku va dyolaka vhele va nga chata va sukela kwalano. So mara nkarhi wun'wana a ti vutisa swa ku endleka yini lana Anga miti maphilisi. njhango ta na khwirhelo ya la ku nyika rona Na sweswi va swi hleketa. swi tele leswi taka la nqindeni. Okay, hayi na ya ka yin'wana question. Mi swi vona njhani ku ri let's say u le ka relationship i swi vona njhani ku munhu loyiwani like nhwanyana loyi wa ku rhandza? Swa ku wa ni rhandza ni fanele swi vona njhani? I swi vona njhani let's say mina we le ka relationship we i swi vona njhani ku ya sesi loyiwani wa ni rhandza? Oh, okay. Ni ngo vavasati va complicated majita ma ta yima na me va tika vanhu lava hambi va swi kota ku pretenda swa hi tikela ku swi vona swi twisisa. So vavasati vele va nyikiwe hi ndlela yin'wana mara ni ngo most hi swi vona loko a ne munhu un'wana na minawu swi vona ku va ku vekiwa ti-roles la mutini loko a landzeleli ti-roles wa swi twisisa a endla leswi mi nga twanana na swona mi pfumelanile hinkwenu a swa ku sa jampa lani loko a jampile minkarhi wun'wana swi n'wi phazamisile a vuyelela. So ni ngo kwalani ni swi vona tani swa ku maybe leya yi straight a swa ku hi veke ti-roles and then se jikijiki se u endla swa opposite. So ni nga ku tani hi swi vona hi ndlela yeleyo. Yi hlamule kahle. Ya i hlamuleni mara vavasati va tikisela swikili va pretenda. Ku na vavasati phela va nyikiwe hi ndlela yin'wana. Hi la tavula ku ni nga tshama na wena 2 years hinkwayo hi nga tshama ni nga ku rhandza ni kha ni pretend. Swi koho swilo swi 2 years yitsongo va ku tala va nga pfumela na mina van'wani va tshama ma 10 years 20 years just la fambela kona god. Leswi vona so swa hi tikela mara most hi vona hi ndlela yeleyo. So vafana vona va swi koti ku pretend. Ku pretenda eka rhandzu a hi swi koti ku pretenda ku byela straight hayi. Okay. A hi swi koti ku pretend. A jumpa hi ya ka yin'wana question vafana va swi koti ku pretend loko a ku rhandza wa ku rhandza loko a nga ku rhandza u ta swi vona. Okay, u ta swi vona swi ze swi lava na swigezana swi simple swa kahaleti. Okay, yin'wana question i ku n'we vafana ma swi twa na ma swi smell loko hi ri masikwini ma swi twa ku na smell xo karhi loko hi ri masikwini? Hlamula. Nga ku yini mara no swa dependa ni hi vaxisati swa ku va njhani cause a mi smell ku fana swi twisisa. So a ni nge koti ku yi hlamula hi ndlela yin'wana va kona va swi twaka va kona va kala va nga swi tweki. A ni hlamulani kahle. A ni ku hlamula ku vanhu a hi fani ni na n'we vavasati masmelelo ya n'we a ma fani. A ma fani mara mina vutisa ku ri vavanuna ma swi twa na smell lexi ya ma xi twa hina ku na smell lexi hi xi twaka loko ri masikwini n'we ma xi twa na xa yini ximelo xa ku xa ku xo twala ku ni le masikwini na swi twa swa ku smell lexiwani ni le masikwini n'we ma xi twa na
se ni ku me swa depend swa ku munhu wa njhani mara I'm just made hayi twi my chaya babe yeah my shit swa depend phela obvious ani phela u nge tshami immediate pfuka nampundzu wo hlamba ni ta swi twa njhani ni vula ya ni ri ku hlambeni maybe loko u tshama u ri ku hlambeni ya ni kha ni hlamba maybe ni hlamba ka 3 dyambu ka 4 swi nga khathala ku ni hlamba kangani xilo lexi a xi nuhwi xo nuhwela so a hi switi hi switi hi switi I got one question. Hey, look at me. a ni nge voni kwana I problem na loko kuma ku n'wansati a gaina a ri ka relationship lese ku fana na meswi swa ni slender jigijigi after 5 years u kuma ni ri dudula tin'wana and then when okay ni nga endlisi kwala and mina ni hayi okay no na ko leswi swi ya hi vanhu kumbe mareni swi ya hi munhu swa ku munhu wa njhani because ku na vanhu lava rhandzaka xilenda a teki xilenda ku vhele hi rhandza xilenda swikoho sweswo swikoho ti-preference swa ku leyi teki xilenda hi lava xilenda and then loko se a kula so swin'wana swi ya ni hi maturity ya munhu swa ku phela vhele obvious a wu nge tshami laha u nga kuli so swin'wana swi lava hi ma-out loko hlaya swa ku swa endleka hi va matured swi tiva swa ku phela n'wansati kumbe munhu un'wana na un'wana i fanele a kula swi twisisa ya so swa ni nge hlaya swa ku njinja unless loko se kumbe vhele ni yo zonde xidudla se a ni teke xilenda se a kula leswi swa ku vhele swa ku se boheka ku n'wi tshika ni boheka ku n'wi tshika njhani manje a ni i ta va na ku hete kula swona swi lava hi va matured okay loko nga ri matured mara i nga ti kuma n'wi tshikini loko no ka ni nga ri matured ya nda ha swi tiki ku kwala swin'we swi fana na ha ri xihlangi phela nda ha swi tiki kwala swa ku mi ti lavela xilenda okay mara vafana va na swo vhela swa ku mi ni ti rhandzela swidudla hi koho preference leswaku hambi ni rhandza xidudla ni famba hi xidudla wa koho va rhandzaka un'wana xidudla u xilenda yonke sipi ya waxa se va koho va rhandzaka vanhu va so yo hayi rhandza yiwe na mi ni rhandza munhu wa kahle xilenda chabi kahle xilenda na chabi ni right okay vafana kahle mi endla yini or mi nga endla yini loko mi kuma ku mi lahlekeriwa hi ti-feelings ta munhu loyi mi rhandzanaka na yena or u n'wi byela njhani ni n'wi byela njhani swa ku mi le ku rhandzanini mi le ka relationship and then ti-feelings ti hela u swi twisanyana u nga n'wi rhandzi i n'wi byela njhani munhu loyi a ku exe wa ta a swi twisanyana a wu n'wi byeli a wu n'wi byeli u tshama na yehe u ze ya fana na yehe yo ti langela a hina hi nga ti hi swilo swi ta jika swi va so tshama na yehe xilema xa wehe u zamazame ti-feelings tin'wana ti ze ti va kona u ti zamazama ku ti-feelings tin'wana ti hete hi a nga ha hlambi n'wi hlambisi n'wi byela hlamba ti tlhela ti pfukelela se u kota ti vuyelela futhi hlamulela vafana hinkwavo unless loko swa ku vhele a wa n'wi lavi u lava ku humeka yehe wa vona kwalani ya loko se u lava ku humeka yehe ya u mu avoid swona leswaku no na yi ta swi vona swa ku a ne u ta va u nga tshami na yena straight loko u tshama na yena straight vhele a swi boha ku vitiwa lava kula ne vhele se u lava ku humeka yehe se u tekele decision ya wena mara a nga byeliwi wansati tshama na ye kwalaha swi ta tikomba phambili u pfuka swa ku ti heta yini ti-feelings ta wena loko a khuluma ngopfu a ku borha n'wi byeli swa ku hayi u khuluma ngopfu nkingha wena se loko a ri na wena yi ta ti adjusta se u khuluma ngopfu njhani loko a kha vulavula na wena a ni swi tivi swa ku ti-feelings ta ye ti heta yini tsila yi khuluma ngopfu loko a ri na wena kumbe ku khuluma ngopfu i problem a ne munhu un'wana na un'wana na ti-preference ta yena swi nga endleka hi ku ri problem swi tele swi nga endleka swi mi hetaka ti-feelings sorry no
leko ukhuluma ngopfu va ko va zonda ku munhu wa ku khuluma ngopfu khuluma Okay. ngopfu leyi na mi khuluma ngopfu a ni swi rhandza so mara swa dependa mara a ni swi rhandzi munhu loko famba kun'wana pepepepepepepe a ni swi rhandzi Okay. mara na ko swi kahle munhu a ti vulavulela kasi rini ni vula ku me preference ya me hi leyi mara hayi swa ku munhu loko a vulavula ngopfu i wrong hi leswi a nga hi xiswona okay se mina wo rhandza leswi ni rhandzaka swona fana mina wo rhandza ku vulavula ngopfu na vulavula mara hayi leswa swa ngopfu vana vanhu lani nga va tolovela ku fana na wena i rhandza ku pepere va vula ngopfu so ni rhandza baby hayi a ni vula sweswo mina ni ri na swi vula swona swa ku pepere hayi pepere no vulavula swi swa normal njhenjhe u vulavula ngopfu ke Okay. ni vula munhu wa ku vulavula ngopfu hayi ni vulavule ngopfu danko next question a ni question next question okay vafana va swi endla leswiya swa ku u kuma ku a ri na tichomi or a ri na vanhu van'wani a vulavula hi relationship ya yena ya van'wani va swi endla van'wani a va swi endli swi ya ni hi munhu kahle leswaku munhu loyi tiye ku fikela kwini wa twisisa so van'wani va vulavula ni vanghani va voho kumbe van'wani va vulavula ni ti-family members ta voho van'wani vo chuza ku miyela so swi ya ni hi munhu kwalani swa ku munhu i munhu a njhani swi twisisa ya mara mi nga toloveli ngopfu vulavula ti-problem ta n'we vanhwini cause ti ta mehlisa xihundla ene mi nga tshami ngopfu na timhaka mina wu liya tika mi nga tshami ngopfu na timhaka leti mi tekaka cause mi ta gcina mi ti dlaya so swa ku swi tele nyana okay and then ya ka question yin'wani n'wina vafana lese yi turn off leyi yi va ku kona loko mi kha mi endla masangu na munhu wa wena ni nga ku hi loko okay nhlamuselo mi fana n'wana wun'wana yeah you are in charge ya ku sungula ku yehlisiwa munhu a ri henhla chika akaye shika hi tekanyeni break ya yini a ni si na heta man so i turn off yin'wana leyikulu leyi ni fanele at least na mina ndi va kahle a hi tsakeni hinkwenu swi twisisa so yeleyo nayo i turn off leyikulu ka vaxinuna number 2 i munhu loko a nuwa la masan'wini na phunga rin'wana ri twakali swona hayi mbo hlamba mba basa mani van'wani ku na leswi va swi tirhisaka ku va right a ni vanhu a va fani van'wani vhele sweswo a nge swi cinci van'wani vhele vo tswala van'un'wa wa tikisela so ku mbo cheka ku ni swa ku hlamba so wa tiva swa ku munhu wa njhani swi twisisa u dila na swo va right because na ximilini xa bad smelling ya turn off ka vanhu ka timhaka loko swi fika timhaka ta masangu okay why vafana va cheat ai ji vutso hi xilungu why va cheat vanhu lava okay leyi mara a ku chiti mfana n'wana n'wana twisisa wo fana na yena hi safe so mara ta ringete ku hlamulela vafana general lavan'wani because most ahi swa mina so most xichangana xa khale va ri vo ya va ya lota ehandle se va vuya va ta tiyisa muti swi twisisa lero loko va ya handle va ye ku loteni and then va vuya va ta kulisa muti that's why tshame na vanhu va khale va la kulisa njanga baby hayi va kula ndyangu na hambi munhu a nga cheat no mara most vafana va chita handle va suka va nga rhandzi a ni tivi swa kumbe vo it's pleasure nje vo tendlele pleasure leyi nga ta tlhe yi hela kwala ni kwala
va vuya va ta hlayisa muti a swi twali mara ni tshemba ni yi hlamule kahle majite ma ta ni yimelele va chita va ta ku yimelela cause va chita va ye kuloteni handle Va lota yini? va vuya va ta hlayisa muti wa va nga loti kwa kaya ku loteki kahle la kaya Why? ku lotiwa handle ku tsemiwa la ku tshoveliwa la kaya hayi a swi kona sweswo a swi loti kwa kaya swi tshoveriwa kwa kaya simple u nga tshami na vanhu va khale ni nga tshami vagala va dyondzisa hayi va dyondzisa yini nawu leyin'wana hi fanele hi dyondzisa vana nawu hi ta yi tiva ya ku na n'wana nga ta dyondza na wa khale munhu ya lota handle a vuya yo next question babe hayi mi nga chiti next question okay le question i nga ri ya ku hetelela okay why vafana va ri na pride vana pride njhani swa munhu na pride because munhu un'wana na un'wana ka relationship na pride ya yena ka relationship na pride ya wena mara ka relationship a ni pride ya laveki se why u kuma ku munhu ka relationship u na pride no munhu un'wana na un'wana na pride ya yena yo nga limited van'wana mo yi vona nga yikulu van'wana a mi yi voni mara munhu un'wana I believe munhu un'wana na un'wana na pride ya yena ina yona pride ya wehe a ya relationship why i ri na pride ka relationship a ni ka relationship ku nghena me ku nghena wena yes mara why nga tirhisi pride ya we sayitini phela ka relationship a ku laveki se swi ngoma nda ha laveki musime why a ni hi me ni nghenaka la ni ta na mehe wa nghena ni ali ya ku lava ka relationship ni ta na mehe hinkwavo mara pride ke ni yi senja i mehe yisa ku hi pride hi leswi nga endlisiwa swoho mara ka relationship yo ya ku yo why nga yi tirhisi switaratini yini kwala a wu yi tirhisa ko before yi endla swa ku a ni nga yi tirhisi ndhawu yo nga la ka mehe n'wini ni nga na pride loko ni ya kwini ni fanele ni dila na fanele hi dila na yona loko we wa xisati vona nga ku is too much ka we fanele hi vulavisana hi mitana hafu hi munhu un'wana na un'wana na pride ya yena ni nga yi hlamula hi ndlela leyo okay mara ntwe i ku a ku na swa ku ni ta siya pride okay u ta na pride ya wena ntwa i ku swo va ku ri loko u ya endhawini ya nkarhi wa yi maintain wa swi twisisa nyana ni ku twe u ye ka a ni khulumanga ku maintain i vunini ni ri mehe loko mi ri le ka relationship okay Swi lava mi mitana hafu, sweswo ni swi twini se ku na laha i nga te i kha i hlamusela i ku loko ya ndhawini yo nkarhi i maintaina pride ya wena un'wana na pride mara loko u kuma ku i ya ndhawini yo nkarhi u maintaina pride ya wena so a ni ta vutisa ku why na loko u nghena ka relationship i nga vheti maintaina pride khulumanga ku maintain babe a ni khulumanga ku maintain mente ri famba the way u nga xiswo u ta sungule ku maintain loko vona nga phela ku na pride yin'wana wa ku byeswa ka hawo laha fambaka ko va ku byela hi swona se u vo swona swa ku nga ku so too much or swona van'wani swa va pfuna pride ya xiza lexi kahle ni twisisa a nga kuma swa ku phela ku na pride yin'wana ti grind kuma swa ku va ke musa loyi wa byela a nga la ku tshama la byaleni laha wo fika xava famba a wo yi pride yi kotele ku nwele kaya swi twisisa so ti-pride ti-pride ti hi tindlela ta vele pride a wu nge lavi hi munhu ta ku njhani a khoma swa bad way because yeah uhle pride njhani kasi endzeni ka relationship se byeta le mathabeni ti-pride we le ka relationship le njhani leswaku ni maka yini i kuma ku ri munhu wa ku i nga ranga na mhaka na swona nyana so wa swi twisisa nyana like he don't care na loko u kuma ku ve na argument nyana laya u kuma ku u na leswa swo mina mhla ni nge send message a nga se ni sendela ni nge n'wi foyinela a nge se ni foyinela wa vo swi fana sweswiya swi endla hi n'wavasati xita mara na swi haleka va mali na vafana van'wana va swi maka hinkwenu ni swi makaka me a ni endli sweswo yin'wana question yo hetelela ya gcina leyiwani ya gcina yo okay why vafana loko u kuma ku u famba na chomi ya wena ivi se mi va na xitalo lexa xo muku sa ya loyi nhwanyana wa swi twisa nyana famba na lexiya ta famba na lexi why ni ri na chomi ya mina a vo refresha vo tsakela
va refresha yi refresha mqondo wahlantswanyana engqondo utisanyana batololanyana va tolo fana loko ri byaleni u phuze byalanyana u la khohlwanyana hi swin'wana na swin'wana, so that's why va swiselana a swi twani a swi va twali refresha mqondo njhani like it's more like having fun, hayi swilo swa serious nga ta ni viteka serious mara u ri sa iya na wena yani hi have fun n'wi tsakisa na leswaku ku se phela 1 2 3 1 2 3 ni kumi nambara swo helela ka mina yena hayi swilo swi nga teki serious unless loko no fika ni kuma ni munhu loyi a nga ti kuma swa ku yes se ta matcha lana se ku nga ta hi veyisuka a swi twani a swi talini guys i ri mo have fun hi have fun hi refresha mqondo lero swa endliwa swa endliwa la handle no ne swa munhu wa njhani ya ha kula vhele hi kula hi swo swi endla mara munhu ka a ri ni nsati se ku maybe a nga ha swi endli swiya cause ni vanghani va vo se sungule ku chuza sungule ku hlawula swa ku vo loko ni famba na loyi swi so na so swi lava ni famba ni vanhu va so na so twisisa that's why hi xitalo kuma swa ku vanhu lava nga ni vavasati hi xitalo va famba ni vanhu lava nga ni vavasati cause swo swa ku loko u famba ni munhu wa ka nga na nsati swi ta hlupha loko se swi ku famba la ndleleni swi twisisa so leswiya swi endla hi vanhu va ku a nga na nsati wu nga ni chiri just girlfriend swi twisisa swi sina va serious so just nje ku ti lavalava nje ku wa ni twisisa ni tshemba ni hlamule kahle ma-out ende swi wela ka cheating no cheatela girlfriend ya yena u kule munhu loyi a nga swi na teka ni decision wa ha ri ntsongo so swi endla switsongwana kahle leswi swi vulaka munhu wa kale a nga ri matured okay loko a nga si na decide swa ku lava yini okay swa fana yabo valelisa okay guys vahlambulini mi va twile hayi ta ti vonela kwala khensa ku va mi ve na hina ka video leyiwani kombela ku mi nga rivali ku hi subscribela mi tlhela mi hi sharela mi hi commentela mi nga vutisa na leswi mi lavaka ku tiva hi mina baby or leswi mi lavaka ku hi swi endla kwala ka YouTube or ka platform yin'wana na yin'wana hi kona ende futhi mi nga hi cheka ka Insta TikTok na le ka Facebook mo secha ku va Tengambani dog nyiku amta kumeta huma komo khensele guys ma swi tiva musuku na rin'wana tshama mi tisela swilo swa proper so ni tshemba mi enjoyile video leyo tanihileswi mabebeza nga hlaya loko ku ri na xin'wana just comment whatever leswi mi lava ku yi tivaka hina so a va ri hi famba hi ndlela leyi mina mabebeza hi ku you guys